Thiko ya gatatu ya icera ria mutongoria wa ODM Raila Odinga gitaro-ini kia Mount Kenya. Na umuthi Raila acerire kaunti-ini ya Laikipia mbere ya gucoka guthie kaunti-ini ya Kirinyaga. Weka mikono yote kwenye hewa kama unakaribisha baba. Na akiariria muingi wigie cioneki ciake kuri bururi, Raila ni aheanire murugamo muhiu wigie aria makoretwo magikuruhanio na ungumania guku bururi-ini, akiuga angikorwo ni akahota githurano kinene kia mweri wa kanana, aria othe magwetagwo ungumania-ini ni magatungana na maruru ma watho. Sisi tukishika hatamu ya utawala mtaona hao wezi wote maskani yao itakuwa jela. Tutawatoa hao watu, manake hao watu wanaharibu mali ya taifa letu. We lose over 2 billion shillings per day kwa hao wezi. So we just funga hiyo. That is already 700 billion na zaidi. So pesa ya kufanya social protection iko hapo. Miario ino ya Raila yonekanire kuorotererio kuri munini wa President William Ruto. Raila agitariria ati ni gukoretwo na nganja igi uhuthiri wake wa mbeca kuringithania na mbeca iria onaga. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni 100,000, milioni 100, na mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo nyingine inatoka wapi? Inatoka wapi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Icera riri ria Raila riukite thiku 98 mbere ya githurano kinene gitafanitio, na kiheana ciiraniro cia maria akahingia augite githomo ni gikuheo muhari wa mbere niguo kuhotithia mbeu njithi kuona mawira. Haha akinyururia mubango wa Ruto wigie wheelbarrow. Nyinyi wenyewe mmepeleka watoto shule. Nani ambaye akigraduate anaweza patia mtoto wake wheelbarrow? Si tunataka watu waendelee. And you know what you confess with your mouth inakuwa ni ukweli. Na hamwe na ciiraniro ingi iria Raila eranĩire nĩ wĩgiĩ ũheani wa ngombo, ũheani wa ciringi 6,000 cia kũrũgamĩrĩra arĩa matarĩ na ũhoti, kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ kũgerera mũbango wa baba kĩa gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Na Raila nĩ ahũthĩrire ngerekano ya ngwatanĩro yake na ũrĩa warĩ president wa gatatu Mwai wa Kibaki, arĩa matungatire thĩinĩ wa thirikari ya NARC na gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani. Tulipokuwa kwa ile chama yetu ya NARC na Kibaki tulisema tukishika utawala tutaleta elimu ya bure ya primary. Hao watu walisema haiwezekani. Tulifanya hatukufanya. Na wigie ngarama ya muturire iria koretwo ikiambatira o gwakea, Raila augite ihinda-ini ria thiku 100 aingira wathani-ini niguo gakorwo na mogaruruku manene. The first 100 days of Baba's government mtaona mabadiliko makubwa kwa taifa letu. Hau gabere Raila ni auma na mucemanio na atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Laikipia, na kuria aumukanirie mubango wa uria ngwatanĩro ya Azimio ikurugamia huranĩri kuringana na hinya wa thĩinĩ wa icigo ngũrani. Ni sababu naona kaka mpande yuko ya Central ODM hajasimamisha watu huko, na Jubilee hajasimamisha watu huko Nyanza au huko Western. Andu-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.